Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Furati mung LP sekolah long gunotsov ke pangcengpon. Pining suri nira ingkore ke thomaning kana long sitami sorkar pen ke pathik ponateng non puthot priya ciklopen along tin a sekolah long sitami gunotsov ke padopon along lapu furati mung LP sekolah long sitami gunotsov ajai mek padopon lo. Sonsi West Karbi Anglong lakhanar ke Hamren constituency arlo nokterang furati mung LP sekolah long pining suri nira ingkore ke thom aparman gunotsov ajai mek padopon lo. Bangso ajai mek ke padopon along rotonti mung pen si external in charge ateng pen cyclem pon lo. Sonsi alang lipen labangso furati mung LP sekolah long kahomri pona hot ke thek pon long ateng pulotang te labangso a sekolah long jesemet kijon alang non anta avelang kiphang oka por hot classroom arlo kido jia phan fan hei hui sitami avelang lapen barpi bar so ahem sitami mesen ave lapen son thak thak si halapu kitun kedang ahem sitami piniar nianta ave alang litum sitami arni wangta lapu ahormu hortar hempensi chiroi pon bomlo pusinang pachini don Lasi labangso a sekolah ke parukre sir kebra phoke pra trok aning kan pensi bi ponlo setami penang aning kan pleng de dapita kaduria sonsi ong munaklang lasi lahai huya phutak sorkar pen setami labangso a sekolah phan akirap akinang sot pusi alang litum pen ning jepon Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong News Nili mene mir Ronghang pi nili rong tadak nok terang amat lah nali cikluyon an matening kan kon batu pola bangso sekolong nali phan labangso pulang kita nili kitun nun veke ha kosono ma 2014 pune an pen nili bu hola nali aku bang lada kaya akhir lo ha akhir lo ye nali tum 2014 pen lasan pinang aning kan tu labangso sekolong ayah hui akam kitlem tu ne ante nali tum kitun kedang aphan kisung katora kopi pila nili tu mi kisung ke doik lambang lang ta ha dong men sedak anang pininai ke non dak sekolah along lang phan ring do sadak sok no ke arve ke jang hota kitun ke dang hem ta ve ke la chinan ta la cuma het sar ben ta hang don olos ta me pi elang bon mat kostu kitun ke dang la arve ke jang bar la we cheng diri hodang ke kitun kedang hem apta kitun ke dang hem ta velang ro la hormu chinan ta la kunan ma hala het sar he ma ajhor la kitun ke dang to hem si chiponang kok mane school hem le bikok pusa khiriki ave dorja la tala pi neita venge dak stok nang ta ve bang pon etitimati masini tum sinang ching hor lun lun do ani wang ta le ciklu iruyalong ni ko an lo nali tum ladak samaran ani tum li tumi ruya long pen ke ni phone ni sok pinang non ke luka ni wang teng lo ani wang ateng le mana ni sitami nang tum ani wang ta horm horta ta dak bi thai ve pasi tempen lok si kipon ke wan lo gadi la le ka ching hor lok lo khara peng hor lun ver lok lo la pulom ke ni tum lom ke thoi son ra thai thela do pukali ka ta kang hor lo lang ta kang hor lo Ingdeng thongkep raisi hawarkar birisonim soronga jikatalon kepang chingpon. Ni hang don suri KCS John japra lang sujutang aklamalong ta. Ni phai ingkoi raisi ingkoi rahini lapen ingkoi rakathom suri hinira ingkoi rakathom ingdeng thongkep raisi hawarkar birisonim soronga jikatalon kepang chingpon tanglo. Lasonsi jai mekateng pen kecheng si welcome gate mate donri sang pikadom terang PMAC deng pensi ing pupon adon thu reception committee asahem ake haiselarson rongpi VDC chairman deng pensi ing pupon lapen jonel asahem jonasing phangcho deng pensi ing pupon artist game sarpo phangcho deng pensi ing pupon lo bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong News. KCS mate Karbi Cultural Society ahin pen amithang asai hemalong phirang kiamai kang nipon non kewang ji KYF aphan share talin pon ji aphan chesik chedang pon tanglo lapen mesen mi et pen pachun pon popusi KCS amai phu Chandra Singh Kropen lamthi nang pachini pon labangso phirang kiamai alamsi arju pon sena Hongkar si labang ke itu mendanon ke juzi setelin khatam supaya pacit pon pacit paklem itu lo sehadar itu pacit pati son an bangta itu mau tak oke pangjang kopi boleh cepat ji asal kecepatan yang situ ada cepat pon itu lo masih asal yang bertemu klaim pun ada asal yang kesana
seperti itu kepatik lo. Lalu kita semet ke lalu mengbong kecepatan son emas ke lang may map ini. Asal kecepatan son dulu si penang awarna itu entah kepalang may pam ke penang prosesi sedang ke dulu. Jadi itu mereka lang itu mahal so hin mesen pen pecunji pasti itu mahir jumlah kekidun. So sepansi itu mereka bukan ningjelo. Apa yang kita semet bangke itu pada poke peduli apa itu klaim pedang kecing pun non ke paprap lo na tum cinta ya pun itu la settle kata lonje phana bangta tidak mamai seng erlo tidak mamai tum ta sub committee ta seng erlo apela sofi songbong da tum la Karbi people solo tu ti make klaim nang ji ta so phana ne tum non make anu tidak matang kam se klaim da lo tum ta proposal ke tu towa le punon itu mahala to pene rombong tu Karbi rico tumhan ahem tu ke ponai pi pendor bar ke ponai pi ata non klaim bom lo pada pene celenga the pa so fak si ada replika so mane pa ponai tu to cheng bom lo son taksi pena dalam tan si ponai pom le yo tapi pene bangke tumamai pu tan dala pen itu India presidency ke bangji alam no puta dulu mudah-mudah confirmation lo tapi pada putarta foreign pada doji foreign embassy itu ini penang bangji lapen union minister tu bangji lapen asal ke gubernur cik bisa penang bangji kau ini asal si penang pathelo lapen karbilo angtan pen la North state lapen aku kapal state kita medi council tu bang itu penang bangji so pasti penang bangke jelang situation kita dapat tiga serta dia lo pasti tapi jadi mepet bangke penang bangke kecepatan itu kita jadi mepet bangke tu bangke celebration tu pasti klaim katalon pasti klaim po so pasti beri pon po pasti so long serah pada pasti ni pon dah asalnya Sartuk rongpi operation chi aphan KACCM Dr. Tiliram rong hang aphan kirap kachahang. Lakhain koirapho nilip MEC constituency ke parlo Panjan Ramlik Thiarong Maker Sartuk rongpi artaninkan phok kebrapho bicycle pen towar kedam tang priya chiklo ni phai kriner kep anikang sampor bhai plira chitima por malom towar along ahiring tang rak pen kaching koya mat aphu along amekido koka joini tong sikot pen sekelang ponchi aphan Golaghat Civil Hospital halong ponlo sita non ke operation serak nang pupusik doktor pen pachini pot nilip constituency ke paro Ramlek Thiarong Maker Sartuk rongpi artaning kan phok ke phok kidam tang amithangarong atowaralong bicycle pen hem chidam bomahut towaralong men chainong kikok ari cycle along keyboardun lokajoini chingkoi bupsi aphu interlocking atowaralong aphu klitaklo laso joini tongsikot pen adungarai lapen ahema sorotum ingthurdon si Golaghat Civil Hospital along pondo bonta along kaprek ponoi besi erogia hospital along ponthulo ladakta un i pomat non ki dimapur vet hospital along prini phaing koyani ponsi non ICU along si do doktor atum kipu atengki aphu along si amekido klasi prabjin pen operation serak nang pupukok ajoini ahem adonara batum ke kamatha biti jut koklo nona matangka lak phosose nangji kopuloma pusi pinangana hormuke chejoro seta non ke iridengalong tangka bipinro klasi prabjin pen KACCM Dr. Tiliram Ronghang nilip MEC Pubitro Rongpi lapen kaduka be arada tumta nang ceraptun bek thapasi ahema soratumpen tuning report Bank account number 415783831115 IFSC code number SBIN 0009405 contact number 8133864304 along kerap ki pidun chi aphan la ki pi anombor along humritha
News Text Report, Karbi Anglong News.